nam so a sese muhu sofo maami de na aduwa nso ya fa se mi ho ana me ka chen se aduwa sese na mo so na maami hu maami no me ba no nti me mpese me ma ya hawo nti eni nti na me ye yi nti ka kire papa ne maami ne se me jimisika me ka kire me ba no e ba nso obe ka kire no fa no ma ne maami a ndidi ne maami a afedi a me ka me ba ne se obaji ama na me se aduwa de wo ye no wo ya ha me no to o kire bi no metumi aboa de wo ye metumi aboa aduwa efi 2023 bepem na monfre sofo maame nto so mame na mimisa no se connection na wo ye no wo hye process bi ase ja oma ne be fill forms bi o maame ne kwala ne koi ana papa ne se forms ne de omama omo afele wo ho teacher se oma amfa bi dia mama mo man fill na wo gi information actually your date of birth, your telephone number, your paper man. Eno ano no. Mama amfa bibia nka ho se bia passport picture na se. Na wo dia na wo kope. Na me kope fire service. Na wo bra nso immigration. Eti fire service and immigration. Na so for maame se 10,000 each. Just obi etua 10 and we etua 20,000. Asori no okrobenso. Awo akinkansu asen akinkansu Matemon friends of maame nto so mame na mimisa ni din we hu asem ena anopai mede to manim na yatena se ukura dai ya sabiri mede rapper abobobobom na on say update Lawson Afisem gets good results Oyerepa eja etesen Pacho maame and I say oba ye mitimi say ahoden bia bam compared to the last time I oba ha no me pacho ahoden abem say papa ni say data ma ye ba ha ama one face kana ma ye ko nti na ma se ba ko wo ho say me wa ahoden asem na me kan say me hu wi ahoden bam ye da nyame ase aja papa sofo sika na de beto ye nim na say sen me can what it 200 million and I say and I make car say a car my boy on imagine 10 million so okay now 210 and I didn't now imagine nkwala ne papers na o ma me de command no one just watch na bi o sa akofa wona ma me nkwala ne wa o dey enko straight enti papers no eno so papers in there no papa na okay eti sika no ye kan nyina bomu a de na o je free sofo nchen sen 210 million say see papa sofo de 275 million aba 27,500 mafi agena kan ma menhwe say 27,500 ampa enti aja 210 million na now so oje and only 275 million aba me pa cho me nua no so oje ni de oje sen ano so 75 okay na say wo de 200 no enie na unua no wen pa cho te ha unua ne metena se no so nye nti na je say 70 million no ye unua ne de a na 205 million ena papa so for purchase or de ma wo me ba cho sanet eja keka ho ma me na ye buy no o say me 200 million na no de ma me okay ena so the 205 million e de aba enti eja wo se ne sen de ma se ne se nyame nhira mo ani modwuma pa mo ye nti ma fia separate 20,500 no na fe no ma ohene ba na 7,000 no fama ni nua no pacho meteo enti sama ma fama madam ayaya nka me hura man me ko je bank come ringing tone no to aso eja commercial bank enti ama maba fie ama block mi sika say chise mi nyesi nti say sika we na ba no me de kwa ma nti yanko ni ntie mebre na ayaya be kwa ma na menso mi pension pay na so eba no ma ka bom dia ma o dia madam maka cham se nyame hira mo nyame ma modwuma nkoso de obesusu bone aba no a plan nsi ono pa na so nyame ma ma hodin nyame nka mo ho ne madwuma amoye no nyame ma nkranhye
dia ma hwiri bia wo ye ho bia nyame hye mo anem amen amen edamase amen de tiefo nyira so ase mo se etiefo tie na omo frey enti de adi kan se me pepese no ene na hia me kola pepese no eno ne papers ben a omo school papers a result ne birth set ne na sefo no mate nti producer frɛ papa sofo ne ka che ne se wonfa sa document ne mra because obi betimi kura akɔfa diboni bi a wo ma ne beba behwehwe wo mo nti sika na ba de aka akire no onfa ntaitro oyini banua be me na mpacha pomboko also now sika ne yesen 75 not just ohine ba de ne 20 and ni nua ne de no 75 into the 27,500 Ghana cedis and a buy nti aja 7,500 no abeka yensa wo se ne sen ayo madam ase madam ase na papa no on se ye ba no I just say usika na ba enti efiechi eni abofo no enti die na wo ka wo ba ha no ene odi sika na ba enti say yensa attack ne biem usika na ba ayo ene mesense medite fate na medam penifo a medam penifo so moye djuma no eda se matinti oyini ba ni nua nyankopon ayado musika na ba enti no mo betwen ye ne ya de amamo de meme ka kire won se Lawson Afisem obi ebeje ni sika e wo ha yi a 1 Ghana cedi kura yenye 1 cedi emfiri mu obi wa won mo se na mitua commission yenje commission yempanifo oboso meso a yetua ye ka wo ha yese sebe muni kama fo nti ye mekama asemo mamo enti wo ba na se ye ju sika ma o ne ye kwa akwaje yese wo ko ba bia na 10% bi obi aba obeso otema ye yenye nti eja usika ne ye wo dia bibia ye wo de nsuo sika bia ni ba bia eti ni nyina eye modea why edamase so pa mate ya maye de ya ni pene nyina ya na fe de ne tata me oh sazi kawe enya hwe na medem de nyame beye bia ye de nyame beye bia ye ti yemfa seda emenyankopon why mate nti montwen ye wani mu ho abusua Lawson Afisem gets good result yes eya wo result headquarters nti results headquarters and eya ukuada midweek results nkwa ne de mamo ba akokura san kura me a ma me famfa he de kura me no famfa he de kura me no me famfa he I'm sniffing awrade am hwie sika no eti fu Francis wa me maami ode mi ankasa me nimpon maami ode maami ode ni case baba dan yen na me nua baba ko wo Canada abrochima mu wo se Frimpomaa emmomi din bosumi bia me mane me maame bosumi bia wo de 500 Ghana cedis ebre no na no me wo hwa na me phone no esu kadom me kwahwe so na 1,000 Ghana cedis na me say na 1,000 ifiri na me sister aye audio wo se maame odesika na me de aba no na yimu 500 cedis efa top provisions ema no na efa 500 money hye ne botom na me say maame ode ayehio maame fa ne 1,000 ma no no provisions a wo pe ono ankasa enkonkoto na de ma fi 1,000 Ghana cedis me sister no owo Canada abrochima mu se maame money din maame ode 10 million na de me sister tuma ma o se nka me nkoto provisions ma na me say da bi kan wade abachire pejansa kwosoro na camera ne capture bachire eya wo dia beji maame aso kan biem peja kwosoro ba ko enai enkro edu eya wo dia beji maame pa onu wa fe tade da ba ha na hen me ene nyame adom chimeba tomo ase papa yene nyame ase sa wo frɛ na ka kyen se adumo nyankopon de bedom no ebi mai amen amen wode na sefo nyina oye nipa se na wo monso nyame hira no ebi nkamo amen me bae na so abro 300 a enka me nka hwe enka me de bema wa kire wo kude me so de bibia me pese wia bom
na obi ya danse Nshira nka papa amen na mosumo adwuma enkɔ so amen Lawson enkɔ chiri amen amen na nipa nyina nte Lawson ka amen medanase amen damosi amen Maame eti okwa na de bi atwa wanu mama me why da na me de cut down ya to akokore to mo na no are to akokore to akokore na ni da ho akokore na ni da ho na re na wa okra mra ho ate obi mpa obi pe ye pe o ma me tu me yada rough medase amen ma na ka sa me mra ha nyame na suma obae no emedam say na meba ama Maame Korankye ene na badwafo aso me mu de me ay maame ene mu nti me honam na eba nti say awrawo ene ani bre na mma ye say Mate nti maame ai osi me yemu ni din mate me so me da sesa obae why erade nka ho mame nti abusua maame ode na wono nso aba beje ne de ya wode aircraft nti Lawson Afisem gets good result aha result headquarters Facebook no Lawson Radio Ghana obetimi edwadwe nkyere no ato ho na ya kenkan Margaret Kojo ejinam Paulina Andolove medofo se bibia bokode wose me ndahye na me wig no Paulina ya afa ha na beje medofo oba pa Christy Toniamo ewa ha Megida Ibrahim the stubborn cat oni kwaku yebu akabo mu a nyasam keto no si jinam life change erama Maybon ewa ha say akwasi remix enso so jinam Brandy Jackson ewa live ne so Kente Krache enso jinam ya love ewa ha Antoinette Ferguson ensu jinam owusu munufie ewa live ne so Nana Kwame owusu ejinam Okubi Apia Joe ensu wa ha hwan Obapa Christy sama body no Sakina Salifu ewa ha Sambo Dora ensu jinam Isaac Buedi ewa live ne so Nana Joa ewa ha Gladys Nyantechi ejinam Mama Ga Emefa my sister Efonwilo osi we are live in colored cheze enyasam ketua na hwan Benjamin akwasi mystery enso wa ha Sakina Salifu mabo Megida mabo perfect osi good result pa Henry Boatin Boama enso ewa live ne so na Evelyn Obiya na de ma chontem Evelyn Obiya enso jinam Moselle Nana Bella osi Afisem get quality results pa God bless you MFK thank you my darling Boatin Katura enso ewa ha Nyako Dina ejinam Lawson Radio Ghana fa comment ne bra many boss nko ade mebo din Azalu perfect enso wa ha ma menko me first case ne so mra David Ama welcome Boatin mabonya ko Dina enso ejinam Jabia Emmanuela ewa ha mon share live no na yehu se yaba oba ete saying Bachoye your friend saying Elizabeth Lizzie anopay dene donam Bacho me kotina obi nchen wotema ana sister be a friend sister me ka ba mu be a friend Frederick Sam maame ana odi ni number maame na me friend no na me ne kasa no so opeme mbesla no waka so ana me koye kwasa no waka so ana me sa ba me kulum na me sa akodi 1 week e won nchen ti me ba ye no ni next month me nya me mens na me ka kire me papa na friend no ne kasa say ombla no me ye hunanimu ansa na ma wo no so beba nti edru mbo she papa date ama me papa fitema e baaye obaye o friend no say o maduru nya o mo ba na o se a on de onim say obetu kwan nti efi won me papa amfe ni bi no no aboa me continental me koyese ni nyina papa na hwe ma me we besi sabli Frederick on shakula kula na nya 2 years the pacho momboa me na on shakula oba kwan be na so fa so a oni Frederick etena ya nyinsen bai bacho me kotina obi nchen wotema ana sister bi efe ni me ena ma me nsaka Frederick kwa be
Prince wuni mo say or the Frederick number ma wana say or the wo number ma Frederick. Frederick number ma. And I wo Frederick. First day now friend dey asem na kan. Me ka chen say sister May say o say an opoba ne natna inti o de ne number ma me. Ana nti me. And say Lizzie una akoye Frederick lie o. Because dem hu ye nka Frederick na kan kire sister ne say opoba ne natna no. Enka wo momu number ene so de ma Frederick na Frederick frau. Ata na mi kita phone. Hey. Nti o say number ne. Pasho. Say the man ma ye wado. E man nyina munyina na mongoto na mongoso na munya ne sa. Guess ya ye wado. Sa ne pe. Ai. Say me man na mo pa. Mo amu be se me man ne pe. Say be man na se nko no ne je o number. No ba be se o pe no. Wo awaje number frɛ no. Wo frɛ na wo se bra be sra mo ka so a. Who's him now? Drukaswa day now quiet na wodwam. Bachai. Auntie Lizzie, day now quiet na wodwam. Bachai. Day na obi a wuni mu ne da, obi a introduce obi a kyerɛw. Se frɛ no, ɔso ɔpɔba ne natena. So ɔte sɛn na ne nabusuafo. Bacho de bi ba efie na ɔti mu ne de ne bra wɔ hɔ no. Nti wokɔ hu ne bra nsa na wo me ne dwam. Bachai o de me kɔkyia. Wo ye sure? Bachai. Ɔde wo kɔkyia ne sɛsɛn, sɛ ne girl anase na damfo abɛsra no. Kyia me sɛ ne bla na ɔkyia me sɛ me so me ya ne girl. Wanya mfe sɛn? Mo 21. Akra ne nya sɛn? 2 years. That is say Ushia Frederick now 19 years. Day now ne die wo kwasan ba bie ma na se ba ko pe na na kodu se onyem. Ne die me koye na me sabe di 1 week won e. Hey. Wo call back no. E na san call back e di sen asa na wo ba be di 1 week no. Wo ko fie ne di sen. E di ba 2 weeks na. 2 weeks. Unya o menses. Dabi. Wanya. Na say that time na na hu se wo nyema na. Dabi me ni me hu me ba klom no. Na me be hu. For no ben ade na kenti no ho ai. Ba e klom na me be hu ye. Na me bo me papa ma ne na ofren. Na say wo ko 2 times pe. Wo ko first one na mo ko ye first introduction na wo bu tugu mu no. And I call back and I say about rematch and na watch 1 week and I be deal I feel could do fie wenyem. What the two nani no dear no kind. Oji tu musa kolani and about nime na nyem ye. To nyem ye or shell. Bacho dabi. Ogugu so. Bacho dabi. Unyin say you hune da. Dabi ma hune da. Wa huni biem to so the way. Bacho ai. Didn't ya? O call no pam wa na say wan ko kra. Ma me ko honum. Ana ka chem say obetu kwan nti mi nko me kurom na me so na me baaye no ti fi won de ma nko akra bi na me betina ye hosa nti menyem ye de ma nko be no frel ngebu a ofrem be continent am ti mi friend say me peska o say obesende e da say me kono e be duro me friend say on fa bu o fa cross ama masum nti ne wo kan ofa corner o say na so me ka say bia me ma continent am say me nko to wi a o say masum nti ne wo kan asemo onu so hwe na wanya mfie sen that time me continental na omo bisa na age me friend no so 29 years 29 against 19 ntinka oye de adwuma oye driving wo ye wo friend say wawo me we my sister friend say be a hospital be no be boa yen a friend no ka che my sister say wati na niji age se ma wo nti my sister nko gina ono ne timi ka kire o sister say na niji age se wawo nti o sister nya den sister say onko gina life po bi ho e ho na network wo send this scan e beba sister gina ho sa wo no wa amfre ono nso a wan send this scan o sister friend say wawo no e no so sister nko gina yin light po ho no anya den o na network wa send this scan e beba minto kasa no o si wana network wo o send scan e beba hey na wo ba bia wo send sika denti na obi nkogina light pole wansa na wo send sika na ba na mobile money transactions so de e fa ho ne light pole ho abekwa akogina wo no obi kasa na se network no enye na wo nte ne kasa ene ensentrophy etimi kura ka kiro se kofro bo ofre na esi wachi no eno ne na bia o pese oti nipa ne nka na wo send sika se kogina light pole ntu sister kogina ho bacha kogina ba bia network wo so ofre scanner amba Frederick so amfre up till now if you want Mrs. Amfle ni bi oto akra ne din bacho da bi ntu fra akra ne sen Kofi nkuni me papa ene tu ni din
Nkunim. Hwan e friend nkunim? Me ba no. O papa di nkunim ana? Nti ode ne to hwan? Ode ne to ne maame. Nti ode nkunim di en. Ode Kofi Ampofu. Kofi Ampofu nkunim. Nkunim ne de am de friend ofi. Anese ni ne card so. Nti ode Kofi Ampofu. Bachan. Abrante na wo mu a wo frɛw ebisa sɛ de akra no hote. Friend na ya me friend say bia me niska me ho kyere me omboa me kakra wo be friend na obe na madwuma se me nya adwuma ne ade nti Evelyn Obi ya Facebook was say ya bokegu Megida Ibrahim was say your husband is very weekend pa say me kama kan kyerem de bia me ka say Megida o stubborn wo brofo a wa twera to me ha Richie Rains was say madam yesterday what hwan ya Evelyn Obi ya was say fala perfect na eka nana ya Willow enso de ne dia ba mba chomon Frederick Van to so mame Doris Megan Atubra or say such a trickster chese wo send sika mo bi ase koko gina light pole ho na me send sika na network no ho na ugina ebeba for how many years now? 2 years sika mai do sister yeden me sister nem papa ne me ma me de wa ka ba bi me sister nem papa ne susu mi mu sa bi sister bi Mama Game for say she was still an adult child. Abdul Aziz Yusuf was say this modern Ghana the young girls no day patience Boahima was say hey Azalu perfect was say chesa hona na mbeye nana ya Willow was say Willow best is here too Mate Hannah Ankra was say asemo Margaret Kojo was say chesa na de hon kwa e na mo de be mame abrante na ba line so chia na Abeku. I was on the Abeku. Okay. Abeku. Yes, madam. Abeku morning. Morning. Me ama. Akra na wonhwem no, medical ka cho so be start school ni ade miniska bia. Maka cho ada no me frɛ o si niska e didimpo nti sɛ ne me kakra. Oga yem se wunni bi ana me se o person me sadu ko TV so dia me do be ko wo si an ba bia me do be ko bia me frɛ wa wo be fa nti me de wa ba kasa mitio mpacho be sha kola me ble unim se minni ma me mpacho wa show ba ne fa ni ko school me ge ya o ka je me se me akola ne wo me nchen dia won sani sika e ma mimi nya bi ni nti me fa wo ba melew ena me ka cho se akola ni wo nyini ye a me betina ma so na won sha akola na dan me frɛ wo papa ka kye ne se mimi niska baby a metimi nya dwuma enti me de akola na eblew na hye no obekɔ school ni ade afi na akola no obekɔ school nti hye no na wo papa sinti an na enya me pɛ no wo ye enti me de mfa akola na obegye no Abeku good morning. Good morning, mama. Ete say Adum na mpacho so e. Ade na ne maame ama wo na utimi ka kire ni sister nyinsem wo se wanhwe no no wo ye ni sister afra o ka kire ni se o ukura wani agye se ababa wa na wo afa ni sister nkogina light pole ho na send sikama no bepem na 2 years 1 cedi mai 20 pesos mai Abeku adentia Mama mpacho memo ache so Mama michiawo Abeku medika ache am waje so nti yenko yanim why okay mama yedi dimwa mesho bibi ma aketete no jo to okay na enye no kre me obi sa me mpe kasa bebre jo okay na enye no kre jo okay na enye no kre enti Abeku ka no kra ewo mu kire me de na asie ne kra ewo mini na se disi am no kase disi ai ono angasa within kan de me akosompa ohin yiro se ohin na no mama no enti Abeku amaka adu Lawson na high Lawson TV minua ba ohini ni se kura wa free sompa enti se ukoye no de na mi sister ohini ni ka kire wa ni so a se sie maami ama asandi case ya ba bedan yen oh okay mami me pacho se sana o kan dia ne kura bie ni ana po we unkofo no frame no me no mokasa e kama so mo peda mefa na onim no kura no ntika na yen koye ni Abeku wodi no kura bie nim no kura bie nim de no kan ya enya no kura wo be ka no kura kire ntika no kura ne yen koye nim ni kura wo me ni se mami me na me ti akra me Junior
Yes. Abeku Junior, meet you. Also, what you are crying. Me mpese me explain bibia because say abaya na sem ode to wanim ne se onu wanyinsen awo abam onhwa wo ba enfie mienu nie wo zan ne sister so wanyina light pole ho nti wo se nokura nim wo ka nokura wo mu e kire yen yeti o me pacho nti o en odimi akosompa e mata asem we ya kasa dent na onhwa wo ba na beku enu na ye pesi etie the reason why so oda benti me ne hwe kan me ba abeku wode ko sompa no de na si ya amaka sese akura no omuka sehwe no die na course a sese maame ama osan de case ya breme wa hai nti be pacho mami bisane say ye this case no custom pan me send in skada na bisane o send in skada be ye buy o send 500 cedi ma mi sister no once ani biem once ani scam akola ni biem enti abeku de chire ye bisa woni sese case no maame ama me kasa member mu wate nyesa meja no aka wasem wo ye din me biama no a na watwam e maame mmerasa abeku oba na dabe na twa to a o man iska for that one there meant me enka because denti na wuntimi nka woni oba wo akwa na woni na ma se be ready tiri ho odete asese bi edi na bo so na wa ma nani abre na woni hayi na poto no ya fra obi se wasema ena enya nokre ena ode me kwa ha ena ode me kwa so mpa no na ye den wo no wo bu atopa no obi na be kire okwan abefa so abehwe oba obi na kire okwan a wo befa so ahwe oba ya fra wutie wanu asem wo tutu ayampia ne na namu nko straight to the point wo se dia wo ka no enya nokre enti ka nokre wasem ni mu kire ye ne a wa hwe okuli ati gina no mo keka dia wo pe Mr. Mami, get not what me send this car. Minim do pe. Ena me say da be ne twa to a o send ni sika. Eno ne question me bi sa o. Yeah, that be a okay there. Mean said that pot here. Blego. Hey, mama. Wonim eda e twa to a o send sika ma wo baby mama. Onkai. Oba no ahu ne da. Abeku oba no ahu ne da. Hello. Ajamba chofa phone ma abeku ya ni wie ne ehia wa e be frɛ wa ba so eni diem. Ya ni abeku wie na se e be hia wa eni diem ya be frɛ wa ba so mesrɛ o. Anti fama abeku mame na wanyini nsam na no ye wie ne e be hia fada wo mu e be frɛ o. Why? Hello. Abeku me se oba no wahu nanimu da. Mpacho me hu nanimu da. Da ben, wahu nanimu da. Me hu nanimu da. Akwa na nyamfie sen. I don't know. You don't know. Wudi mfia obenya. Wudi mfia obenya. Ede twato a ma obasika. Wuni mede twato. Ya frɛ wa fe na wototo ye mane na ode me akɔha na ode me akɔha. Wokɔye no, aye ka asɛm ne wie no, wo ba no kura no, wapɛ nanim kura ahwɛ. Abeku. Wapɛ oba nanim ahwɛ da. Bibi se wasem o yima no. Mami nyabotre. Mitio, wapɛ nanim ahwɛ da. Bibi sa o. You question na no. Tie. Geno. Hello. Mitio. Geno, tama me mo akra no. A oba me nche no. Abe na meduma sam kama pa. Obedi me nche 1 week mpuendu ena na ne sister efre me ta chem tem yeden. Minja no kwan. Mane sa kwan papa back. Ena mi meduma say na me ba. Me ma me wo e krase. Me be krase be di 7 months. 7 months I maintain nko ono so ntime nkan. Echi na me tse say. Una me bia afre me. Na ma sana na ene sister na ne say ka chem say ah. Unu obi a friend Lizzy. Nam say Lizzy omo Lizzy am mu de bebre. Minimum obi a friend Lizzy for the me classmate for bebre Lizzy. Eno ono chem say ama swear say to chem say ma me ka metin nka achewo. Chesa mana wudi omo no omo dosu nti we ni fra okra no nkai ni mpo. No nya me sabe ko school nti Lizzy for the say bebre. Nya ma disem. Emma ya minimum mo de so mo dosu. Aw mo di Lizzy de say bebre. Enti abeku nyinsen wode to wani mu no gitu mu ana se wotwetwe wo se enya wo dia 7 months 7 good months 7 good months ansa no ka chem say onyem o kan so abupumiti tabe obey onyem no onyem be mo ne eden Junior o ka sa wo ye trofo wo
Ukasa we are true for your friend me ai 7 months. Won kanokre. Asema obisa na kanokre nya no. Now was saying. Blasam no so ne Obisa was na was saying. O friend say onyim na was saying. Your friend am was 7 months. Mba pa frɛ o ka kyena. O say na wo was saying ti de na wo no ka kyerɛ no. 2 months na na me o. Ha! Abeku yeti o. No, mommy. Uti amuna de o ketre mate ato ana. Yeti o. Mommy mpachi yabotre. Me de bre na ye adwuma. Wo de nya abotre o tie mu just 2 minutes. Wo se nya abotre at the time no dia. Kasa ne ente won kan wo de nya abotre. Nyinse no de beto wani mu no. Sa wo hwe na se nyinse na hwehwe waso. Na bia 7 months enya wo dia. You demand for DNA test. Mon friend into so mame, you demand for DNA test. Now one demanding for DNA test. Na so what je to musa akra ne ya wo dia. Behwe na ase no de me akwa ha no de me akwa ha. Wo so e ba ne se na anyem ya 7 months ansa na akobo be mama ne so onyem. Obo akwa ben so. Obwa. Anya no kure. Utiri ho pɛ me mo ma no mu bregu hwe utiri ho a odisi a opabo so nyina tete akra keto ase makodi be ma nche na awotwe na me panyina mo mba mi bibi die kwa me kwakotena be ma so na awotwe a wonwa de me ho on the wire usia on wani ma odisi wo mo ma nkura be wiase brekwa hwe wani mu a odisi wo on sa unu ba bi abrabo na bo unu bebia abrabona bo obre Abeku de na mi bisa one se odi nyinse ne beto wani ma o se 7 months achi ansa na ode ba no na hwehwe waso a de wo beye eni so be demand for DNA test obi ansi wo kwan na wanya age atuma hospital bill wantua mami se ye twa bibia so a ge no oba me nchen wo akra no na me ye adwuma isa medwuma sei Tama yin say by no of no. Because meduma say. Into adwuma say for the past 2 years. Mama nusi. Me pacho, my bed and cry atu ma mesu ekofo. Krafe. Itia no kwanya menusi me friend catch and say. So we say wonyima no problem. But itia meduma say ama this ma be krafe. Oh, isa me bebe be krafe. Me this ma bebe and cry to ebusha no su crash this year me nanu kwa na ehwe me. Oh. Me no my baby in that so. Enti onya botre me fe no. Yes be me fe no. Oh. Junior da be na o frame. O to man frame a o frame. Me nim de all kinds here. Man frame a o frame. Da be na o fa phone pass a o frame ama. Me nim de all kinds here. O se dai. Me se sha o ba kwala na o be ko school. Enti hwe no. Enti no mo ga bo so me ni obenya ade be sani akola no ene na me hia sese wo ka me ka den ana me fa me ka che o ene na wo kan o se me fa akola ne mele na hwe no na akola ne wo me nchen de a wo hwe no mame nkasa Abeku ka kire maame amasasa akola no wo ne nchen a wo hwe ne je so de akola na brɛ na wo nsan ni sika ma me mi maame ama nti aden na me kasa bia no aba mu yi Abeku mame wo kan sa asem ne kire no Mami, me can't go point a suey say, as my day it's working on, men can't be that. Me can't go point a suey. But I don't know, Beman Casabi, but me nim dear. Any Abeku was our casa because when you are banana, so I did two when me did can't catch the one. So now when Jin say, Nin Sene, ya would dear, 7 months a chintia. Debbie, dear, okay, who arrive at say, 1 year, 7 months and what the Baba 2 when him. I should show us one dear and Abbey. Now one quality for DNA ne de akra no your responsibility as I show ba enti sa madwuma say amaniama hu no yemfa tutuka enti de wudie no eso pone kakra e de sande abaye no de show ba hospital bi wutia bi mami min chewa no program no me amehwe ele me sa offer hospital bill no wutia bi nyabotre yimi question na no mama na program na wo hwe ne de obi ahwe program no program ne de obi ahwe me say hospital bill no utia bi hospital bill that time na me duma say that 7 months after hospital bill akwa ne bekọ weyi unim so oni adwuma gina ona so ye ne oba akoda wo ho unim so oni adwuma gina ona so a ye ne oba akoda ade na mo ha nipa sa mo ha adwensa akwa kama obedi wo nchen na wotwe no na ofa ne anopa wie anwumre
ofa na no pay wi anwumre 19 years ero de wa hu se wadwuma da se woni adwuma gina na so eno ya na nsem hunu be no ah odi ne saa keke ne refi se oni adwuma ye na sabi wo ho sore ya na wudie no na ase de na beba eno ya na kire sei so ati ase why you ani san ya she okuli ha tete ho ase me ye adwuma se wakwa ye burden e de ama wo maame wo so wawo na ti wo fa oba no wa hunu se nyinse beba ono so ayi na chacha eno osi Abeku Yes be sho oba Anti mfacho monene nkata den Mati abisa no anyi ano bisa no otie o Abe jina so abeku bisa abeku otie obisa no anyi ano den na yisia den na hunya Mese shakola no odi abusumi ni obenya bi aka never send me fanya kola no obeko school so nna mia akola no makato se menhwe no o ka so hwe da be na wasani akola ni ska da be na my friends akola ni niwe a wasani amane da we din komo se me din komo me be mana sakra menhwe na na ene hwe no mama baba eku ababa wa iwo ye 2 years ena akra na nya usika sen na akodi ni nchen mintre na onse na o keka no time what ye hweye ne kasa ye hweye ne kasa ye adenti na wo yesa ade ka bibi ne nto akra na koma so wo nim sika akodi akra ne ho ade na wo yesa ofa hweye na ya brati ne mranti a ewo hwe omoma no omo nchen so ni ko payment bi di na be hwe akra no ade no akwa bed na to wo ma me so wo de so wo ya akra Asha chachi awu eno e kire sei Abeku mama o se unkai sika dodo a ye wo akra ni nyina bepem ne akwakodi ni nchen enti se o so be hwa oba boso me san na ade be ma no ono ankasanka o se sei pacho ono ankasanka ono mama mi ama o se sika san na boso me e be so a ade be hwa oba no Junior kasa na oti boso mi bia blend 10 million e ma 10 million ai e ma tiamda akwa 10 million on kan yo be hello 1 million shop on pabo e show nyina ate mo yare ko se mo abrabom akwa on pabo e show a wo ne ba ye adai hwe wo kala ekutawo shall color no one. So color. One way as money as sofa. Get what the eye of blabber. What the eye of blabber. Ade. Show me fair for this year. Any grandpabwa. A crampabwa pa. A shower or dinner mo. Ordinam any and watching us. Ya pimpamo. Ya pimpam pabuano. Abeku. Dear Mammy American you, who say one producer Samba friend, and Mate say, backing vocalist be Gina Chile, say, Cateno. Now, Sapany, who now, Gina Chile, no, can't Cateno, no. Meda say. Obanya di dinner and Kabeya ode. Ama wani ya wa abrabom o ma mini ho. Ade. Wutini suono. Che Brazil akra wo mobi. Wuni hwe wa abrabom. Anu wasa akwa wo akra beto ho so. Abeku. Sami de metoma wo na wo say maami amana nkasa enka de wo pe. O se 1000 Ghana cedis yetie o. Mpacho nya botre me bra pani. Sa obra na gina chire totoma ya se kate no na obra ne bisa ne se ne baba anase ni nua baabi na obi aye ni se yanko be gina chire totoam akansan fon se kate no obra pani na ogina chire no sanka otufo a enko be tufo se akura na wawo no se wagye atum se ya oba de a ene ye hwe no enka obra pani ni nyina wachi enka nchiro se kate ko no enko nya sa de no wachi me brand di metio enka wo bra no enko onka nchiro se kate ko no why enti kachira ne se onka nyansasem entu tirimu se be hwe oba mane nka nchiro se kate ko de me ka kire wa no mam bo nya botre me bra enemy nchen wa ha de me ka kire wa no de o ka kire se kate no de me ka kire wa no
utimi ma maye ni yo mo ya dodo no mo so mo twam na ya na keka wo mu ma tutuo akwa 19 years wo mo twam ena ya na keka wo mu na nya enu anka nya wo na abegina fidie so akeka de opɛ wosi ono ankasa anka de ebeso no ose boso me 10 million 1000 Ghana cedis wose ne sen enti kade obetimi enu ti na medi ka to ma wo no Maame o se mama me anka se o ono no oto no ono ankasa efo ka efi bibia ni komu omo e de akra no ekoma me papa se papa nhwe no e na me ka chen se akra we endu tama ye se den ye te no enu ni sesa the fact say akra no wonhwe no ana de wo keka no nchire mu no esesa the fact say akra no wa ma na bọ ababa wa ne so wonhwe akra no esesa bibi film enti bottom line nyina ne say hwewoba ena wo se ye misa maame ama say sen na bosome ebe so no waka 10 million wo se wuntimi bosome wo betimi sen enu ne ye patie erade awo aja mitie o be me na obumpa mitie o men be kasa ona wa frame oba studio na ko wa frame mati nti say ye ne ye pese ye hunu say wo se ye ntoma no wo se 10 wo se wuntimi asen e na betimi bosome tem na mintimi enti sen mintimi ofa ye tie o wunti ne ejina ha enti ye tie o 10 wuntimi wo betimi sen men be kasa oba do do be bra dia wo ye ne dia wo ye no Junior dia wo ye na odi akwa ne for mini uni asem bia kan ye wo betimi ne kan ha se no muntie bi mini uni asem bia kan obi a wo do me be ma say ono ye djuma no scan bi kan ano a obewu no tani pana me sanso senu scan di wana do me wo na wa gbodua na say mi ma bodua mi ma bodua wo ye ne yank wani mate wo je ne yank wani mate mi ma bodua wo wa bo me dua say mi ma bodua ka etwa ne a mi wu obi a me disika yi mi ma bodua mi so timi so na party se komodo e fa sika ko twa na won kan sa wo ba dia nyankopon betua o ka sana me ka kire o me no me o asama o ka se me di akola ne ko ka so asem ne ko ma papa me wu ya na me nte on kan na me ba ho se me hwe ba bia o ti ogusu to on ma me ba ne watu blindness me na na ofie ho o mu so man ka se papa bia nkyere me nyankopo yo free phone so ko free line so na producer fre abeku na ne nkasa na sika obetimi no yenhwe no yenhwe no ne yemfa ba nka ne to na wonhwe ne ba yemfa ba enka ne to na onhwe ne ba ose no otenkran e na so otekasoa cheze se kasoa yenkran se de maye no kasoa yenkran mote heye ma mi ntwa so kasoa for me chiamo mi show kasoa for show rough etu de Maame fan so o champa bo asai sen kasa guade ni mu na jade o te o dabe ho no o champa bo asai 40 size 40 abusu ampa chomo ma me slippers na my sub closet more slippers ho mompe slippers size 40 peja ne mpabo mafia fan mpabo ni peja na menhwa de oh god mafia bisa wasem yi na no ma chongoko na we nti mpabo we hye ofiri nkoko mpabo we hye o di ye ne nkwasi asem e de o na mu fe o kala ne peme no cross e do na okay no mo nyu ti ma waze Tony Amo say MFK this one there no contribution that be when your contribution asem me pe slippers and hye no because mpabo hye ni we crime say ewu ajama e be sister thank you wa hye ne be 10 years wa pempamwa nti me pa cho mo mama slippers bi emfa hye no mama slippers emfa hye baba wa no abusia Facebook no Lawson Radio Ghana shia ye wo ho shia ye wo Lawson Radio Ghana David ama mo sese mo mama mo fa me enye easy life change arama me bonus what's going on abusia for where God me life change abranti abeku ona etete yen owusu Abigail thank you very much my dear mon famra na mon share ne yenkoye nim bema mpacho te sen ye fro sen friend Samuel Kofi Same
peja omo mame monsesa akwanwa no wotena we so mame why producer ya na mahyeje ni yi amame de obekasa mo amunim ba bi eso wotena nti tena ho mame tuga bacha no pay de ne de onam boko de nti de bie wanum ne kasa mame wo mu ye oyakra na odu case aba afidie so esa wo kasa nti wontimi nkasa de a ye besesa na de obetimi akasa ne ne de naba why nti mpacho yetie o ajo accident na de me ba ase me ko site wo wase kropon baby de samai makwa me ba wase kropon me ta moto adamvo mi no na eti moto so ayeba yeba na abubu ya ede be bo me ne moto no ene madamfo no nti media de me hu ya say me da hospital the hospital ni mo no ana omisa say why na de me ba hospital ya ana om say madam fo na de me ba nti ade ne koye emergency ana emergency no om frɛ abubu ya ru ano na abubu ya ru an ba nti abubu ya ru an ba no say da aye ne de sa de ya so om say om de me ko hospital kuma se dia om fa me ko na de be si bia om frɛ no because na me busuafo bia ne wo se kropon oba we na na me ne tu wo se kropon no so na ne wo fa dampem wo wo se kropon ekrubi da wo efro efre ne se mbu okọ eyase na Saturday ana omu eyase nti Saturday no omu eyase no ana omu frɛ oba ne no man no oba no bai nti oba ne bai no na bebia me da no na me na yi nti omu fa madam fufo fa ambulance ne ba wo se kropon hospital ebe fa me ena oba yi ene ne sister tina ambulance no ede me ba Sunyan hospital no ye beda omu no papa no abubo ya lu ano ba wo se kropon no ka se ye fa me nkodi ebe si bia onfre no okọ no okọ face ka ba bitu ambulance ne ka no or this kind kura smile ne ba be man and or the buy is ka or the buy 5,000 na ambulance no so 5,000 em koda Sunyan hospital sa ye da o ma ntine ye ni papa ne normal say the be friend za ka chere say o mba be ye operation and say skese no here hospital ni ni normal ye the friend no ene ye friend madam fu ba ko na ye friend ne Kenata o wa se kropon on e di anim wa kropon hospital on so Kenata na obo nyum no e ba chere da bi okay me ka say Kofi Kenata de obo Ghana nyum na anu ya atrendi a Ghana Black Stars ko pie mu ye gina akono ebo ye drebo ya ye ntimi anko ye nimu a round of 16 kura ye ntimi anko me ka say sa Kenata na enyo no a okay to aso e di Kenata no na nya papa ne normal wo se kropon hospital no ndi obaye amene no so ti no efre Kenata say bebi edu no hospital no hie ska e de ayem operation ndi Kenata wo papa ne normal on frɛ papa no Kenata frɛ papa no so si o baby ndi obefre Kenata no na Kenata na je no ma no e de attest oba no na oba no so afrɛ papa no ye hwɛ ya na Kenata no emfre ye frɛ Kenata o si papa ne ka so obefre no so on frɛ no ndi e ba sama hospital no so the doctor so say hospital nkrofo bibiri abeda ho ma ye yo ho adwuma wi a omu ho mu bi ono mo adwane nti se omu nye scan van yam operation dia and en kom ba be yim fi hospital and oba no so kope busia e de be hwere mi o hospital o ma ye yam operation e ma me ba fie bada fie na me hu abubo ya rada because me kokoma ma nti me hu abubo ya no driver no me hu no madam fu na oti moto no so no ene hu abubo ya driver no nti e kire no me so madam fu no se omunko hwehwe bebia accident ni sie no na ka omunko ye case ba dia papa ne kan se omunko ye case nti ama madam fu no so ntumi anko ye case madam fu no so fi kumase agogo so ono so prayen owo ne sirem ono so kotena fi kakra kokosa no ho yale die hwe ya se nka papa no betu ana mo aba Sunyan hospital aba hwe me hwe ya papa na ama order ntuni ne si hospital ama me hwe me da out to now betena fi mo fi da ko na me exercise me nam no a me sire mu na ebu ya no na ma panta na ebu ya no me ho beto me exercise na makoye adwuma de abehwe me ba because me no ba e won kwala a omu ko school omu sisi amon kwala no go school kwala ntifie nti me exercise na me nya hodin da kwakoye adwuma abehwe kwala no nti me pia abonte no ana me hu se papa bi me ni papa bi ani me hia o me fresh gate no say good morning na me jeso me pacho ho ti say na me so me ho ye that time na ya ka me sia susu eduana me di ye nko a ekoko eduana si wo so na ntimi di eduana ko ada usini tutu ya na pacho da bi mapanta no John no right side ho no eyi free wo kra wow this side e no ma kan sie ni okay
to aso di papa no chiam na amje so no ono so me hwehwe obi a wonya accident o tifia na me say eyamia no say wo di ense minimo na me say di papa no okase woni me no because no krase woni because me was a cropon no na me taxi driver ni di driver ni di eden ya bebre na ni mu to okase woni mu no ena nkomodidi no mu say anti wo abubu ya na ebo me na nti up to now ntimi ntu to was a cropon ntimi ntu ka ama isunyan ama rehwe me no ana so no so e wo baby ana aboya no so driver no so bra na debe okeka nsem bebre ntimi de ho no mankasa me guso ahwe me ho yale o fie nti okono ana otu ni sem sika de mama 1000 cedis ti the next time me wo na be 2 weeks time bia me ko sunyan hospital me ko bia me fa drop 2000 and eko me ko so me ko Sunday me ko koda Sunday alichi Monday na metimi asori akọ hospital because hospital no eni padomo ho edo so nti wan konta ma ye nhwe nti me wa na me san ba fi a papa no ye san friend so on base camera me na me fon ko hospital ye friend bia o de mefro on frɛ ana oba no abusuafo etu anamo eko papa no ho asasa ama eko enen ko tena ase mitifie me bre si accident na me mitifie na me bre no amintimi nkomba no ye be ne de na papa no kan so on sika bi ene no on kro mo ka bre ya asa na oma oba no abusuafo 3000 so mo mfrembre me ana no so medical hospital ti ma nisika o da bre me ya 5000 ana ambulance no so no na etu ai ambulance tika no so 5000 out to now papa ni mfiri me biem nti me wona de wa me na ne si ye me no me ma me so your friends apam na ma your friend ma me na ma me so se memre fie na mo mfa me nkonko ye ebibiduro nti me your friend papa ne ka kire ne se me busuafo se ye memre apam na mo nkonko ye mebibiduro no your friend papa no se nka papa no bring iska wan face bia wan si di kura wan bre me bi ano so ye fa dropping eko apam eko ti ye ko ye no na nipa na obe ye mebibiduro no hwe me na no se dade ye na hwe me na no mo no omuntimi enchechire because omo chechire a ebeka dade no beka me serem nti papa ne ka sa no na mame etena fie hwe me kakra amanyame aye madom mama tena fie mama timi asori anante timi sori nanti no ana mi ko hu Mr. B o was a cropon and police station o was a cropon mi ko hu no de asem ne kotu nanim de asem ne kotu nanim ana frɛ papa no se nka papa no hwe ne yenko yi dade no fimi na ya ka bia papa no se yo ate obefrɛ m ya hwe papa no mfrɛ atu be 1 month time ma hwe abra na me bre nkwala nso ti fie nko school nti me bre dimine na sa na media yo na me sa de ko to Mr. B enum na Mr. B o san frɛ no o frɛ no bia some o kan sa me frɛ on frɛ di Monday ya na sa frɛ papa no mpemfu enum o se kropon e ka asem no ya kan de o kan o se sen de no o kan say skill be nyama me 5000 na 5000 e no so be nyama de akoyi dade no wo pra ye nyina sika sen no de ama praise ambulance no sika no ya 5000 no na etu aye ana skill de abrem o 5000 na say upra ye nyina no wa ma o say 10000 because o say ba ku bi obae o ma 1000 cedis bi or 1000 cedis no the brem no 2 times and wa brem 3000 okay na say no ne kokoka ho a na aye 10000 yeah ambulance sika e na onan no so mu yi a o mo so mbeje say 15000 say 15000 no papa ne ba ya mu hia na no na o kan say o be ma 5000 wo de tu nani mu say dade no kra ye be yie no eye 15000 entinka at least ontie no ne kra de to nanim ye tena ase na ye ka asem no ani ana said there be ofa yenko straight maybe no ko wo de to there be de to nanim say ye 15000 me pacho wan fan to nanim adenti no wan fan to nanim ye tena ase ka accident na asem no ana mpemfo no ye say yintu agina di yetu agina ba no say na o mankasa so atena ase apra ne say skom de mama me de ko yimi na no 5000 ti say ono ne kan ye no na wo senka momu ka che ne say oh sika no kra no 5000 enso hospital bill ne kra what you say nti aden na manye report e wo police station me pacho de o kan say me yam me nko na obehwem na wan hwem no ana nipa na me ni accident no so entimi ankonko e case ni nyina say papa ne ka so obehwem wa sa mistake no ene ya na Ghana ebinum ya echire na abua kausim senka day na accident ni see ye na no wo de na ukokoma but when it you know crime has no expiry date you free hospital una ada so yi accident ni mu no hospital wow this is serious oh my god wanu nyine chansu just say wa bodwe na
na ayi ene wo se no ena na o ma kan se ani se no this accident na ye wu asem o very serious asakofa moto no akoto ne fie moto na wote so na enya accident no papa na san afa oso de eden afa de akoto ne fie oso de eden de nti a okofa moto no se obekọ no na obi afa moto no se de accident ni sie no na abobo ya no piota ewom papa no eden adwuma yeah papa no etwa nsuo okay oh wasasa amai mate enti wafa moto na kwa kwesi ni fie so de eden I don't know o se accident ni sie no so omuyi nkrofo bi na bepe so yeah ma hu se ye free ho me brain nti ne yensa nkwa accident scene ho ba wo moto na wa befa na minnim de odi moto ne na makwa ni mu se mokwa akwaji moto no uchi moto na wo license Mento kasa o. Me ba chom ni license. Adentina na ni license. There be driving license ye di moto. Ene de minimo me ma na mu moto no. Me ba chom mra Lawson Radio Ghana. Na mama me sa comment ne say driving license yetimi e di moto a na yen hwe ho asem because me pese ye hwenya case ni mo. Se uchi car uchi moto wan kasa yima no driving license ye di moto. Me ba cho da we. Ntina se wo moto no ni license. Ba cho na me chi car nti e chire na me ja car. There be se moto e na waje a wuchi nti fa car chi ne to nchen. Se wuchi moto a e wo se wunya eno so ho krata a edi adanse meboa. Moto na nkasa no wa license moto no. Me ba cho moto mo no me to ye. Mente o kasa no. Moto mo na me to ye. Na se moto na nkasa no wunya license e na wo ankasa na ati moto no so na wuni license ankasa odi chi moto. Na wo she helmet. Me ba cho dabi. Moto mo no eno so no helmet. Helmet no me ko site me ja ofie. Oh. Ensem we nyina no ye de bitu ye wonfo e wa Afisem so. Say take precaution. I was so sure hu ye. Helmet no broni na anya se yensa nsuo ngumo o se yemfa nhye yeti emo yankasa yenkwa ho ban e bia nka helmet ne hye wo anka accident esi ye e could be se bia wo sere na ye de dade ahye mu no eno nko ana nka ho beba problem nka wabodwe ene chese nka wuti ho nka eti ya na mama ya hwe ya brabo ye mpa cho papa ne friend sen friend same papa no so de same na se wo name no accident ni si ye mfie sen ni 8 months ni me ba cho mo fa papa samento so na de enti a on pese otue sika ema abrante ne de kokoyi ne na mu dade no o se den hospital be ni nyina on pese bi o kan nyina bo ma yesen ene drop na me de call Sunya hospital nyina 60,000 600 million pa cho any team that we sack now. Let me say, incident in the sea, you know. Yakupon and Queen and say, of the demon chain. Meaning, of the demon chain, 1 week. Very 1 week. You see, you will be a mission in Michigan. See, me accident Accra. I'm a see Accra. And by a grassy, between 2 years. And say, the class no more best month 7 months, Minya best month 7 months no. But Chabovana, Minya ko na tete. Lawson FM. For junior nam so much right. Okay. Yes, Anna, what do you get for this? This is no man. Nobody did it so ama. I'm so okay. I'm so you ama here mpacha mi no so okay. Na wa catch us say onye mana so. Chese abe ku de en ma ko boy. Ina me da na mi sham so. Na me mo after with the shock. I can be there, me told you that fa na me ti so ami ni juma kakaka. Ti nkwale bi ba ho no mo ye organizer. I saw a Muslim. I'm going to have and I'm far back. I are not going to found there 3 months. I don't need your father. You could go. I don't know where you could see. I'm away on any motor. You came. You could see it. You ever catch them. You ever catch them and man can the rushing book. 96.3. Yeah, I was on the one that you for doctor. And you didn't come for doctor. You could do one. No, me and then you had to maybe an alternative. And I wear back. You go to one and to go at the same, and I wait here, that the baby away that the name here,
in Yanonene. So, Tadia, almost show me in area, almost show me in area, no, so we be any no, the Genesis, Mammy, and Mamma. About it, so I get in what and in car, but not so, Daddy. And then what there? The young can be think granny. Pass away, you can't get the best, the man, don't she be better. You 1 month, and I'm not going to pop in your back. I need to get a bad what a pity. I'm up my toe. Yes, it's a new man in Ghana. And you open and come in man 30 million. Come on, the boy, you see a bad movie. No, Mr. Wayne, I'm not going to man 1,000. You do bad, you can look on Sanko man 1,000. If you know one of friends who is yes, come on, a baby friend who all catch them say you're okay. I'm not going to catch one kid one on the different one. Let me make me a yaku. I'm not none for yeah, protect and come here, town, I am gay. And he says, I've been with a clump of that blood. Oh, blood, the Dawah say. Maybe I say, no, my young can come and make him walk, the blow. I can't go poor food, but they are me. And I never knew what a push here. I'm not a brother with Grandma. I'm going to come here 10 million, although the man is really all of the money. You have done with the honor yet, or one year. Or when the Kurma in the Kakana can be a man. And then that 3 days, you know, buy, or I got them that I did said in Nelma. In the Grove, the Tia, I'm so the Tia, the many 50 million. And I'm saying, I'm also the Apple, what you have. I was so sour in a very car, what when I make a tell and say, we make a tell to open the car, what when you know, okay, not to be about. I'm for the penny, I don't be what's the deal? You have one of them. Mate enti eja samie nyaje atom se case no ne nsa wom kakra wodi aba ni nyina na oba se wo yare anasa accident si na wan report ama police na se papa ni yi nanim se obema mo kakra ye disika ba yen reject also disika ma reject man bacho no kre or the sign buy 2000 and I reject bacho wan fan she me nsem or the man hwan ko ye operation no na me friend ka yen se da isi operation na drus discuss no mo se yabango to dade no mfanye na ye 10,200 nti me friend no say emu 2000 no obenya de ama me me so atam me kono me kura akula 5 months nti next ke bia na mu to ka 2000 na ka yen say 2000 de esa ena wanye na say 2000 etimi fa ka kura sika de yempu sika 2000 etimi kura tu ya ukunu se mo kosunwan a droppings ka 2000 nketimi te sa droppings ka no what ya say sa asem we na ba ye no eye accident na wo sen ka mo report ema police na police e process e de court na nka emra eye adwuma mo report ba me da me ka me say crime has no expiry date ba se si e ko report ya ukunu motoi no license onu anka sani pedua no license enti we na kwakwa ese besepa eni koni na haban ye tase no obenyansafo papa ne yafre na ne number ne nkobie mba producer ne nakasa enti ma yenhwe ne ne ntoaso we chiri ho why tuga wo se ka ne nyina ka bo ma yesen 60,000 bubu mame de oba bubu mame de man pacho loro fe here kosunyan in and out near quad drop in 2000 yeah about 2000 nti ni nyina no kabo ma wo se 8 months right 8 months na accident na si nti kabo ma no ne yesen 8 months no 3 months no on call hospital ni nyina is kasem tuga na ye de adwuma but your friends na me taxi driver ni anam jai koye washing base or Mr. Bio or Sekropon. Okay. Me re no na emwaye den kakra na madam fu ba ko bi site adwuma ana o se yen konko adwuma ze adwuma na ye na me koya me ba ben accident no. Okay. Martin ti oba me pese minya calculation no na de to agya anim. Nti se yenya lorry fare no drop in esen o kabo ma 8 months na esen 8 months no in and out be 4,000. Nti month bia na mko baako ana se dodo sen bacho na month bia na eko baako month bia 1 okay nti 8 months mko 5 months nti 4,000 sa 5 20,000 meboa 20,000 ena DMB bacho na dade na de share na nyeton 10,200 nti 32,200 ena den bacho na pantai no ye dade na ne nom chichire yen nje ton
8,000. Na say akwa 40,000. Ena den. Na inro ne hospital. Hello, Ajasame, good morning. Good morning. Beme na mpacha pomboko. Mboko mama. We dia wo name o ena dia asema beto manim. Ye Maame Frimpomaa ha Lawson TV na ose ekwanhia si na eye wo ankasa bobo ya na edefa wunsu. Ena ne ba behia mu ewo kwan bi so. Ekwanhia de obi nhye dan hyehye se obi mfa ne moto nkobo obi but ekaba eka da wo sesie ekurase ede koyi dade efi ni nam 15,000 bosumi miensa ne woni skanti won kwa ya asabia enti na ode beto yenim se yensrew na eka bi a wabɔ no bete so bi ma no be me na yo me da asinya mi sha mama wano asenkra ya tia ni se makula no me makula na ochi ni moto ana wode oni ni konya kwanhia enti mete so akonya kwanhia no ana mi tutu mete na me se na wa hinu am so am de ko doctor watako pon do hospital na mtutu mi ka koye nti mi koye na omo mi ensa nyina apira wo ye 3 am say nti when na me dey near serious and na doctor no show omo mi ensa nyina wo wie na oso omo ka 25 million na mtia ye nti mi tia wie na doctor no say we dey ne nan na me ko fie nti ye na omo ka tram say yam pasam ne nko police station na me se de mo mi hwe dey ne nan no na ne nan no ebu asai a em na hia me nti ya na mo mba ne goji na mta ne me sma me ba na me ko fi na ko fa 50 million bilom za mo nyina mo ba ne ngo na ono na hia na wo de be ko police station kra kwa ha bra ha tia we ye se no ebe ma o ka so awie na na sai a na nimpa no ma ha no ena me de ko nti okọ edi be se edi be se 2 weeks na me nti o mo nkampo na ni refre me ana o ka chen se da maintain kana mi so measurement demonga and what from me otakwa kwa ya de me nam kwa mu ba ndi 2000 pa na da me fu so da me mfa ma na me ba nam tutu me nsa ga ni se scan 21 ye ndi oni on pad o ka so obagia nti Ajasame ya fro na ye nya o me bra ne kopa mpacho okika ni nyina abom a wo pra ye sika sen na ade ama no wo be ka bom ma boba ka be 120 million that's a 12,000 Ghana cedis nti wa makora ne so opira ye no eno so maboka be 8 million nti last day ya brand ya na ekotena ase ana obusa so okoyi ni nan no dade na ahim no nti menya skatem na menya 50 million dia ma post one nti enna na nsa anyume na menyonku wo efe ni bi no so minia wakola no wa brebi na nso dia duro ne dia boa no ma ne koyi nti no pesa no kakraka 50 million na mbo mema na 100 million ne ya hwe na ya koyi ama no na me frɛ me sister send enra na ko me nfia ne hu se eto si de benya bia se do befi akoyi ne nan no na me sister so ati no send nkanyume ne man ne befia na ye hu bia ibenya de ama no befi akoyi nti mini mo hwe se de Matinti Ajampacho na o se omu yi ne nan no a 15,000 enti wo se wo ba ni mu eba be kan 5,000 ene ade a eja wadama pimpini wachi wakumbi kakra but wadama ko wachi kakra na fasika no eka ho etimi bo ano 15 no kra na nke nya 5 bi to akire a ode be case kakra nke beboa no wan say accident isi ye wan sheda momudi o but kafra eja fache no ana me ka jo se me ma 10 million kwa da me da se na me wusa juma na me ye no se me film ada wodo asa wo sheki oh so tweme we ni mu obetimi okay some the police station here kwa police case ni ade na wona after ya nke ye Matida dinti se de wa wo suggest se yenhwe no enu na hia e ma yen reporting ma police ni ade no ye pese ye hwe na asomdwe ba nti be ma na mesre wa pini wachi na sika no mompa be 20 bi no mfa nkwohwe ne nan no ye wi ade ka akire no na ya to eno so afiri ho why be 20,000 mpacho benya sen menya 7,000 Debbie kwachi maye why me pacho wo ka samba 1 cedi kuranga wa menya mate ene eji se case ni ye process na ye de ko police station na court no Ghana mra na nkasa e de asem no to de ese ye de to wo kan ne se the process kwa the one na te nya accident no o one last ndi wo ko court na de court mate de onya accident no sebe enye ono ankasa ne car e na odi nya accident car no wo owner
ena na ye car owner enti no ya se wakotre kwari ne mako e ma ponkyere ne ete hu fifire enti eja ye ma o ena kakra na de akwadwen ho ye wi e besan frew enti sa wote ase se ye fa ma police a ye de be ma police na ya process e de akọ court enti se abrante na wo twi moto no ube provide abrante no ye wi a moto no ni wura no wono so bebambi why enti me de wasi eja all right enti se abrante na woka so na etwi moto enya wo na wutwi no moto na ye hwan dia so no sa wo boy rider no onim no enti se ye court na police be kye na obekire ba bia bobo ya rider no wo why tuga kan wakoma to yem why ye beju moto ama o na se still chinchina atwan ye so nsem odin a ene ebum chinchina atwan a ye be so ye be chinchina atwan why me masam na mai sa mantanko masam den menti asam ase ba akuse ba menya abotre no kasa na se still se 7,000 na menya me na ma menya report ya wo police station na wa kire die nti a wo si kwan a won so wa mo manya report e wo police station emra da ho Ghana emra ene de kansem wuni ma me kan kire wo me kan se mo ma yen hwe se ye the driver's license etimi twi moto no ma me hwe mo am commenter ba kwaku ye bo se MFK yes you can use TV license kora oh kwaku ye bo a kwaku ye bo e me nya ne den TV license yet me di twa minim dia me fanye no why jinse why you stubborn kwaku ye bo a jinse mu wana maame me fa Evelyn Obiya or say reho sempa very sad reho Bishop Frank say or say MFK is he reading rap doctor o de wo Isaac